Precool! Sad te ustaviš? I poslije sam ljudi ne sam bilo žurgali. Evo nas na zadnjem triatlonu 2022. Još ovo odradimo i nakon toga kreće baza. Jesi ti dvostruki prva Hrvatske ovom? Ja? Da. Onda čemu? Super sprintu. Pa nisam ja to brojao nikada. Pa dobro što nisi brojao, ja se sjećaš. Čekaj, kaj si rekao, ako ja napravim sve? Sjećam se za minimum 2 puta. 2 puta, ja mislim isto. Prvi put 2016. Jedna po jedna. 45, 45, ajde. Aha, skida se, peti krug, a? Tu je. Čekaj, šta je Nika tresla? Bravo Nika, 10, laganini. Ajmo Roza! Aj Roza, manje od 20 sekundi, ajde stisni. Šta ćeš reći za video? Će Roza stići? Neće. Roza? Da. Pa, nadam se da će stići, Moguće. ali nemam baš velike vjere. Mislim da si prva. Čekaj, još nije gotovo. Bravo, bravo, drži to, drži. Nema još iza, nema još. Ajde, bolja si. Bravo! 5 sekundi, ajde! 5 sekundi, ajde, sad ravno, ajde! Ajmo Megi! 10 sekundi. Ajde. Biće finiš, ajde. Dolazi nam Roza Šporčić! Roza! Svaka čast! Ivan Rozačević! Ko će biti vice prvakinja Jesi se umorila? Hrvatske? Baš i ne izgledaš. Će biti iz Matulja? Pa nisam morala Će biti iz na kraju ja. Maksimira? Jel namjerno nisi stigla na bajku ili? Pa, znala sam da bolje trčim od nje pa se nisam htjela previše umarati. Mogu biti ili prvi, tako da. Ne drugog. Tako je. I nadam se da će zabavno biti, to mi je zapravo glavna stvar. Hoću da ona trka bude zabavno, da se stižemo stalno, ono, padovi, mislim ne padovi, jel znate ono, padovi u tempu, no? To je to. Prišulja s leđa. Dečki, nagrade sam vam dole stavio na obinu, nadam se da ih nije otkrupalo. Jer plivat ćete za voucheru za Ošu Lavu. Ovo jedva čekamo. Jej, mučim ti se za još malo mučenja. Bite išli? Ako dobijemo ćemo ići. I ovo su nam valovi pola sata prije utrke. Bove se ne vide. Kakav preokret, wow. Ipak smo Komentari. došli smo plivati na dolje. I napokon nešto zanimljivo. Nešto se događa drugačije. Nešto prije loše ovo. Znao sam ja da ne treba uopće plivati zadnjih tjedan dana. Dečki, kaj vi kažete na duatlon? Pa, s obzirom da sam sve duatlone ove godine pobjedio, mislim da bi mogli biti okej, ali svejedno bi mi draže bilo da ima plivanja. Sve da mi je. Jesi još uvijek prvi? Da, samo sam sad ono, prvi, sad sam baš ono. Gdje neko pliva? Kaže ti da se isto zagrijava. Odnosno grije more. I samo 180, dečki. 180 metara. 180, pa ne znam koliko je to. Ali ta bomba će doći je još 4 metra. Moramo se okrenuti ako ne ili samo dođemo... Ti samo dođeš. Ti samo dođeš što ćemo dođeš.
riječi. Željno, Lovina, Štefan, bravo. Super si bila. Čestitke svima. Ali bilo, Trčanje još. Bravo, kak je bilo? ali dobro, baš dobro. Zabavno, Tebi? teško, ali dobro. Šta kažeš na Stipija? Pa, još je malo neiskusan. Možda da nije to poskakao na bajku, da mogu biti treći. Ne, nek se živio, treba to proći, od toga je košta treći. Pa, lekcija da treba trenirat i da se ne predajemo. Sljedeće godine... Tino, zakaj si se predao i stao? Nisam se predao, nego sam stao da kasnije mogu dovršiti. Kak je bilo? Najteža utrka sezona, a najlakša. Najteža, ali najlakša, da. Super, zabavno. Loše ste izgledali svi kad ste izašli s plivanja, ono, ko pijani, svi ste te turali. Jedno još ovo trče. Kad je baš ovaj dio tu, do tranzicije bilo ono, ključno. Ja sam vam rekao, morate se ženiti, tek onda ćete... Da, i Tomac kad Nije, se on oženi će kad tek je biti u 4. mjesecu. Šte, za koga se ženi? Će se oženiti? A ne znam. Treba ga pitati. Moramo ga pitati, da. Si dobio Štefa? Nisam da, nažalost. Iduća sezona više ću trenirat, spremat se, doći jači i Moraš popiti litru pokvarenog mlijeka sad. Joj, da! Istina, to ćemo riješiti na skupštini, riješiti. Duma će ponest GoPro i snimit ćemo to. Molim se gesto, i oni... Koji si put četvrti? 8. put ove sezone. Nije, bio. Dobro, evo. Da će se juri. Ekipa Turbo smo se potrudili za nagrade i još ih je trebalo biti ove godine, tako da obećamo će biti još više sljedeće godine. Gabre, zasluženo. Ne znam kud bi to stalo da je toga još, a? Evo vaši pobjednici prvenstva Hrvatskog speed triatlonu, djevojke, dečki, hvala sponzorima, hvala općini Kostrena, hvala... Fišaj, da. Ali ja to će. Ajmo, gore, ajmo!